Patumi matijong acheklo niphai ke thomarni ada ba porpen DAV Higher Secondary School Diphualong All Karbi Anglong Midday Meal Cook Helpers Association atumpen arsikjit pen krumching saime ke padopon All Karbi Anglong Midday Meal Cook Helpers Association kidam tang surihinira sirke paningkan amahang pathek ponlo School along an han kituna bainong chiklo ejon Parokre Phovet penki hemtunisi kachepareng Japan akisungdu puchinisi All Assam Midday Meal Cook Helpers Association General Secretary Sunil Rongpi All Karbi Anglong Midday Meal Cook Helpers Association MP Sangpi Rupali BP Lapen Lumbajong Block Pen Sangpi Onimateron Pi Anparta Romila Tirang Piatum Kidamtang Pinang Anarni Pen Chesong Ponsi East West Karbi Anglong School along Tim An Han Kitunatum Abainong Chikloe John Suri Sirkebra Parot Shrok an nang pirek nang jipusi kehang padopon lo. Langdam sinang Assam pen kaprek state along ke school along an han kitunatum abainong chikloe John along Suri kepen Suri krep hoan pipon. Lasi East West Karbi Anglong School along tin an han kitunatum aphanta chikloe John abainong Suri Sirkebra Parot Shrok an kilong dek nang jaron do binong pusi All Assam Midday Meal Cook Helpers Association General Secretary Sunil Rongpi pen Neyalong kachetong din Cook Helpers lembang pia tumapan than bachini pon. Pen sita me alang litum la parokol krepovet atangka pen masih alang litum hemihum solaina kok lasi parok krepovet atangka pen ke hemihum suliu de lasi pinini litum alang litum pan lan sose apra alang litum akai nate ke klar ponji pan ni litum kacesong pedo bomlo Guwahati rong supilo sita me ni litum high court pen batai ni litum dharna hai hui sita me Guwahati rong supilo batai trokep ta soselo तुम डॉक्यूमेंट्स नगी थोंते ते अकाम बैंक के चुन नीली तुम के 100% पेन के 90% के नीली तुम चौक एडलो मुथोते नोरा सब सो इन हांगकांग सोलो सिता नाली तुम डॉक्यूमेंट्स नंग थोन दुन एरने का डॉक्यूमेंटा लसी डॉक्यूमेंट्स माने नीली तुम अब्लॉक नीली तुम थान बमलो नीली तुम के नाली तुम हा 2005 पेन को आनार नी को आना तारीख पे से नाली तुम News report long sudarenti Karbi Anglong live